یک هفته اینا چانس میشه، دو هفته اینا چانس میشه و ویزا قدیمی به ویزا. امروز برادران عزیز پر معلومات اوید انمی اومدن به ترکیه چقدر مبلغ رسخود کردن. ما در گاستینسه هتل در نایستیم، میمونخانه در نایستیم، ما کوارتیر است نکردیم. اینجا با اولش الله بزرگ و آخر الله اینجا برادرها بودن که ما را خیلی دستگیری کردن. دختر پوک ایزا مثال دیگر خیلی بگذارم نشید ویدیو ات میرید میگید چی با خیام خیلیش میکنی با کامera چرا سر وایرال اکا بلوجو را سر فایل مرا برای که یک اپتی گپ زدن خوب میاد کمی هم باشد معلومات در مورد رسخودها چقدر ما خرج کردیم، از کجا بلیط گرفتیم. 48,000 روسیه با استانبول اومدن ماشین. هر یک شخص وابسته از جیبش میتونه که $15 است نمیکنی، میتونه که $30 است نمیکنی، همین گونه نیست. میتونه که روی در یک جای ضعف ترکنی یا که مثلا یگون خوراک بخوری که نرخش مثلا یک خوردنش یک شخصیت $50 باشه. رحیم پروداکشن. میریم یک برادر اومدگی بود الحمدلله میگه که دویم مرتبه میرم میگه که بلوگ ختم با ویدیو بکنین جان فیدیو هم خیلی برادران این رفتیم ان شاء الله بعدین خوشش میاد. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سلامتی خوبه؟ دیدین وطن اگجوش میشه برادر. در این دویم مرتبه اومده سه که اینجا گفتن ختم ویدیو بکنین. گفتنیم که یک جونو همین هجومات سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اینا یا برآمدم اکم یونو گروپیو غمیدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم. اینا کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایسر میگیرم شفاش الله میتونه که سبب میشه بهترین هزار احمد باکی عبدالله کی از سخنهای بهترین میشه. سلامت باشین هزار احمد اکجون آمود باشین. شما برادر جان شما میتونید برادر جان در هجومای ما نه اینکه فقط هجومه است کاستاپراف مانوال مساج بغیر زی مساج پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره ان شاء الله بنویسین و با شما با عادی کلمه میفرمایید. همه کسا خوش اومدید. نور دیدار تاج سر. السلام علیکم دوستان و هواداران سانلای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. خوب و آرام و آسوده باشید. امروز ما الان خواستیم که ترکیه آخران روز شد برای شما کمی هم باشد معلومات در مورد رسخودها چقدر ما خرج کردیم، از کجا بلیط گرفتیم، کدام گاستینسه ایستادیم، چی کارها کردیم، در مورد مبلغش کمی هم باشد با شما هم صحبت شدیم. بله دوستان عزیز گفتن نمونه در هر یک نواری که ما میپرداختیم شاید که بسیاری شما میخواین که با ترکیه بیاید کمی هم باشه استراحت کنید. بسیار در تگ کامنت‌ها می‌نویسین که اگر التماس بگو یک هفته اینا چانس میشه، دو هفته اینا چانس میشه و ویزا قدیمی به ویزا. امروز برادران عزیز پر معلومات اوید انمی اومدن به ترکیه چقدر مبلغ رسخود کردن در برنامه راه در سفر با دستگیری مرکز خدمت رسانی زیارشام منظور شما میگردن. یکم سر میکنیم اکا عبدالله جان از اومدن تاجیکستان و روسیه. نگفتن اومد که بلیط های ما را رقم تلفنشان گذاشت زیارت آلیاکاسا به یگون مثلا پرسنت خریدن دادن الحمدلله مینداری خدمت با زیارت آلیاکاسا میرسانیم که تمام بلیط های ما را از مسکو تا استانبول 16000 سه نفر 16000 چند خیلی شد 16000 بله 1632 دیگریش 48000 روسیه با استانبول اومدن ماشین و اینجا آمدیم الحمدلله برادرها بودن یک کوارتیر رسمیت کردن طول 8 روز ایستادیم طول 7-8 روز ایستادیم بله همه که طول 8 روز ده ما 8000 یا 9000 خیلی 10000 میگیم دادیم در یک کوارتیر 8 روز ایستادیم 10000 رسیس کی دادیم اینا شیت چند کم میشه 58000 فقط سوی کوارتیر برادران عزیز اینجا یک چیز ده اومدن ما در یک هفته نفرانی که به یگان شخصیت میختن تو خط این پروسه تگ نیست برادر جناب. اینجا در از آن جمله مثال برادرها بود بسیار چیزای ما با دستگیری کردن مثلا 1000 آمد میگه برادرایی که دستگیری کردن نفرانی بودن با زنگ زدن لوبوجو در پره خدمت میکنیم 1000 آمد همه هر کجایی که باشه نباشه اول دوستی خوب پیدا کنین در همون جایی که منطقه زندگی میکنه برای شما آسان و قلای میگفته برای که الکای شما میین وقتی که یزدیک دیگرای نمیفهمین مثال لیره چیه این است بدونه که محض تاکسی و گاستینسو و دیگرش طول کار میکنن
ба ҳамин хотир бародаро хубтару беҳтарш агар ягон шиносо биям бошам ба воситаи ҳамон агар ки набошам бале хеле просто так бинен гасни сора медонед ай ҳамон расиям шумо дида метонед ки ҳателош чанс меиста дар куҷо меиста хубтару беҳтар мешавад бародаро. мо дар гостиница ҳотел дар наистадем, меҳмонхона наистадем, мо квартира накардем. Инҷа бо аввалаш Аллоҳи бузург ва охир Аллоҳ инҷа бародаро буданд ки моро хеле дастгирӣ карданд. Мо шиносон шикали ки Раҳимҷон гуфтанд дар масъалаи масалан хоб кардан гостиница меҳмонхона, дар масъалаи хӯрокворӣ, дар масъалаи меҳмонӣ рафтем чанд ҷои хонаи бародарҳо ва хитон бо бинед чӣ ки Раҳимҷон гуфтанд агар ки шумо биёед шинос набошад шумо забона надонед бениҳоят дар фанду фиреби аввалаш дар таксиҳо меғалтем ки таксиҳо шуморо масалан як ҷое ки мебаранд 1 километр ита то хурда мебаранд пултона зиёд мегиранд. И дар ҳамаи ҷо ҳаст. Хотир шинос доштан бениҳоят хуб аст ва ҳар як шахс чӣ гуна мехоҳад истироҳат бикунад, чӣ гуна метавонад таврат ҷои таърихиро диданвор бикунад, ай худаш вобаста ай мехоҳам масалан ки истимол бикунад квартирара масалан дар $100 як рӯзиша ҳаста ки грандиозни чиҳо ҳастанд гостиницаҳо ҳастанд метавонӣ истимол кунӣ. ҳар як шахса вобаста аз ҷайбаш метавонад ки $15 истимол кунӣ, метавонад ки $30 истимол кунӣ, ҳамин гуна нест. Метавонад ки равӣ дар як ҷои завтра кунӣ ё ки мисол ягон хӯрок бихӯрӣ ки нархш масалан як хурданаш як шахсият $50 бошад. ҳаст бо як ҷое меравӣ ки мисол хӯрок мехӯрӣ нархш масалан $5. И ҳамаш вобаста аз ҷайбтон мекунад. чанд қадаре ки шумо расход кардем ира фаҳмида бигӯед ки ҳамон қадар расход мешавад. бале бародарони азиз, масъалаи расход ҳозир якум сар мекунем. бародарони азиз, гап дар масъалаи расход рафт. ҳозир дар бораи ҳамон гап мезанем ки иҷо дар расходи мо кардем. мо ошпазҳои номи хати аллакай дар барномаҳо шумо дидем ки ҳар як кадоми ӯ просто так намея мега ки ту блогери Тоҷикистон омадагӣ бепул ин қадара биёру мара реклама. Иҷа фарқ надорад ту илоинам агар звездаи ҷаҳон бошӣ корта буд накина мегана сумша мегиран ака корам яй бизнесшон ҳамея барои ки аз ҳар гӯшаи дунё ҳозир аз ҳама ҷои туристию вай бисёр ҳамеи Турция шудаги бародаро. баъд масъалаи ака Абдуллоҷон гуфт хӯрдани вайда бародаро шумо ҳеҷ вақт зиқӣ накунед. ҳар як кадомот барои кисата миёви ҷои хӯрдан ҳаст дарак як шаурмо мегиред ба сандатай ҳаст ҷое ки мехӯред. мо рафтем сиёнка кардем ҷои таърихиш барои шумо ройгунай бепулай тамошо кардан. аз он ҷумла масҷидҳош, аз он ҷумла дорад ҷойҳое ки лаби дарё ё шумо пул наметен ки мисол барои даромадани лаби дарё пул ден. дар кишти шишта мисол аи пара ба о пара гузаштан саёҳат хоҳен лира хати метен мисол трамвайшам мисол метрошам ҳами хел. мо рафтем ҷойҳои сиёнка ҳама ҷоша сиёнка кардем ба ғайр аз як ҷоеш ки барои мо туғрӣ нагирӣ барои ки ҳар чӣ ки боша набоша просто так пул дар дасти мо омадаги нест ки мо навор кунем барои шумо пешниҳод кунем. ҷое ки биромадем паррандаҳои будан тапчаное ки ташкил кардагаем бисёр одамо ҳамҷо мебуранд акс мегиранд 5 минуташ €30. 5 минута аллакай мо камерамона гирён карда наметунем. мақсади мо чӣ буд бародаро ки мо оҷада як парчами Тоҷикистона бизанем, як таоми миллии пуртоба дар бола ташкил кунем, хидмат бикунем, паррандаҳо дар пеш омадаги дариҷа гандуму дом битем, як барномаи бисёр ҳамҷорӣ барои шумо хостем, проектша кардем, ҳамара мутаассифона рафтем настроениямро вайрон кардам. барои чӣ ки $5 агар ки мо 1 соат сиёнка кунем шумо медонед ки ҳамо як ҳафтаине дар ҳамҷо гаштагира пулша дар ҳамҷо метем меброи миёяд. барои ҳамоам алҳамдулилло мо қадар қуввату тавоноӣ надорем бигем ки мо иҷо омадем ай ҳама отели пеш да зиндагӣ кардасем мисол дурӯғ гап занем бигем ай ҳама авқотҳои грандиозша хӯрдем. не алҳамдулилло ҷоеш буд самбуса хӯрдем, ҷоеш буд нахӯрдем, ҷоеш буд ташна мондем, ҷоеш буд кишта мондем. бале бародарони азиз, дар сафар инсон бояд такаббур набошад. аз ҳама чизе ки мо бисёртар истеъмол кардем чизҳои қадираҳ буд ку маззаи ҳамин чӣ қадар барои ки ҳар инсоне ки меяд медонам ки дар оҷа мебинӣ салон мондагӣ ресторан мондагӣ ҳеҷ кас ҷуръат намекунад дар оҷа абдуро. аз он ҷумла мисол ба монанди мо бори инсон барои ки нест ӯ шароитҳои ба ӯ дараҷаро нарасидем. ҳамин мақсади мо аз омадан мо дар чие ки як результат барои кор. шумо дар ҳамон ғарибӣ мисол кор кесед ҳамеҷо омадаед мо тамошо не ҳам тамошо ҳам корай мо ира накунем намешава бародаро. шумо фикр накунед ки мо онҷо меем тамоми тамошо. ба худо қасам баъзе рӯз дар назар шу мешава айдистай сиёнка кардара айдистай проблемра сиёнка каси дар пишиди як духтари покиза мисол дигар хел мегзара нашид видео атмерид мегӯ чӣ бо хиям хелиш мекунӣ бо камерачинам сари вайрон ака Абдуллоҷон сари вайрон мара барои ки як опити гап задани хуб меяд як одам кадра вайрон мекунад ака чанҷин ҷоҷам ки намекунем дигар на масҷидиҷа сиёнка мекунем на дариҷа леки бо намешава акаҷон ҳар як кор кино вазмини хича дорад. бо як ҷо даёд аста як ҷошда рафтем хостем ки сиёнка бикунем ҳамун паррандаҳое ки
مثل نون میگیری و دست میخپی میخره تیاری دیدیم تمام چیز گرفتیم کامera را گرفتیم خرید کردیم رفتیم درین کشتی دستور شدیم همه سیمکار را سر میکنیم همه کنیم همون پرندگان نمیبینیم باور میکنیم که افسی کار ایده میخوایم که یک برنامه خوب بکنیم گفتیم همین میره که همون قدر نمیشود این خیلی نامدی که هر چی که از میگه اومد به سر انسان این از جانب الله میآید اگر که داد نعمت است اگر که نداد او حکمت است با این خاطر ما خیلی خیلی گفتم هر یک داد و ناداد خدا دا آدم باید شکرانه کرد خیلی نشید او از جانب الله های شکر میگیم الحمدلله میگیم اول الله آخر الله دستگیری شما دستگیری مغازه سیاره شما که ما اومدیم یک ساعت کوتاه از استانبول با دعوت بعد یک برادرمون با انطالیا اومدیم این برادرمون در اینجا ان شاء الله برنامه دا نشون داده که همشون دیدین شما 4000 کوتاه میگم 4000 از استانبول تو انطالیا اومده پریده بلیتش اینا از روسیه حاضر با ان شاء الله که زنگ میزنیم مغازه زیارتشون یعنی زیارت اگر کسی خدا خواهد بلیت میگیریم میریم ولی ایشا نمیدونیم که چند خواهد برای همین برادران عزیز همین را میگم تا که کمش ده 600 700 دلار تون میپره اینا خوب دریاتون میکنین همین ماکسیمالی راسخودی که شما در کوارتیر میکنین برادر جناب همون قدر کوارتیر کمی شدین همون قدر ایتون برای که نرخش بلند میشه برای که روزی کم باشه سینش بلند میشه اتم مخونه بگیریم مثلا برای تا تقریبا نمیتونه تی قدر بیو درجه راست کمش 600 700 دلار راست شد بگیریم برادران عزیز و تماشا کردنی خواهید حتما بیاین ترکیه انطالیا برای شما توصیه میتونم که انطالیا پلیاژش جایی که همه آبازی و دیگر جای داره جای ذکری و محکم هوی داره پارکای خوب داره برای تماشا برای شما خوبتر و بهتره مثلا خوردنش اگر بتونیم اون نونی و چگونه قدیم بگیری بیوز خوب بچه که راست کنم برای الحمدلله انطالیا مو فقط همون جایی همون برادر گفتن که بوق حیوان رفتیم سیون که وقت بسیار کمه یک روز فقط انطالیا اومدیم تمام یگان چیز دیگه ندیدیم بغیر از همون جایی که برادرمون پیشنهاد کردن بوق حیوان داشتن اینا چه خیلی شما در نوارای گذشته دیدیم همین خیلی است برای خیلی دوستان از گپ کردن نه برای دستگیریشون خیلی ما مینداری خدمت میرسونم خیلی بود ان شاء الله مینداری کن بله برادران عزیز هزار رحمت به هر یک شما که سخن ما را رد نکردین هر یک گپی که ما گفتیم گوش کردین جایی که خطاگی کردین شما اصلاح کردین ما بدیل نمیگیریم حق هستین برای که انسان باید هم وقت کمبودش قبول کنه با این خاطر در آخر می‌فرماییم هزار رحمت که شما سبب شدین ما تا اینجا اومدیم گشتیم الله نگهبانتون تا برنامه آینده دستگیر فراموش نکنید شما سخن کردین یعنی در زیر کامنتر که روی همونجا را برام نشون دین با همون خودی بله اول الله آخر الله باقی در امان الله